عليكم تي في بلو من دوا امها بفرنا بس مرحبا دندمان اون موسى مطلوب ميگديگتي بفرنا مي بدل كلي استراليا سركارون دي بهراجه هديا كفاوا عسكري منور كوميشن كورنوت خدمت نيرموگه رسميات بفرنا هم گنسل مٹکا اد مي رسميات بدلايرو مي رسميات كي استراليا سركارون دي بهراجه هي گتگا هديا كفاوا عسكري منور مي منور كي كنك ميديا جون مهوگه تريگا دي بهراجه دفاوا منور كفاها كولنگه بجه دين دي سركارو مي منور कमीशन कुरम तैयार वो दायर पाह को लगी जे मी मनवर की मी मुलिंग मनवरिकम ऑस्ट्रेलिया गा तैयार को फरमा को डिजाइन को मफो राज्य गेनस पावा मी मनवर मी दिया जून महो गेनस पावा कम पाह को लंजे मी मनवर दिवे राज्य हदिया को पावणी दिवे सरकार ऑस्ट्रेलिया सरकार दिमेदु पुरबुनु मशवरा तक फहो कम बिस पाह को लंजे अदे मी रस्मियात में बदलायर मी रस्मियात शरफर को दिमो हाजी पावणी रईस जमहूरिया आदि सिफाएंगे एम मती वेरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ आदि में रस्मियात का दिफाई आदि वतनी खिदमत बे वज़ीर हसन रशीदा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी के तुरंग सिफाएंगे इस्पेरिंग बायरो डागन नवाने में रस्मियात हिंगा कुरिया दाने को कुड़ा को हिस्सा को देना में रस्मियात कुरिया गेंदे मोहम्मद जिफावनी किरित कुरबान के बरकत है खुद एक फहू चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के बाहर फुर देखो में रस्मियात की तरह उन्नाने ऑस्ट्रेलिया सरकार के फरातुम में रस्मियात का मनवर हवा को देव मट्टा बेफक वडागन नवा ए स्पेशल एम्बॉय फॉर इंडियन ओशन अफेयर्स टीम वॉट्स मी बेफरा मी मानवर दिवे राज्य सरकार मी मानवर हवाल को दिन मुगे लियूम मी रस्मियात के तेरे हवा को देव मेनी हमजेफा मी रस्मियात के तेरे का मानवर हदिया करो मुगे रमज हवा कुरमाए को दिवे राज्य के फरातुं ऑस्ट्रेलिया सरकार अरवा शुक्र के लियूम वेस हवा को देवाने एक फहम मी मानवर के नंग आम मुकुरवे के दायरो खिदमत फसाद मुगे तुम कमीशन कुरु के मुगे लियूम आए को तेम मी दिदा वेस हवा कुरवे के दाने आदि कमीशन इन ड्रिल हिसाबों कुरिया दिन देवेने आदे मी मानवर राज्य ගෙනමුගේ තාරීහ බලලායරු මී කම් ෆෙෂිගෙන් ඇස්පබණි දෙහස් 520 ආහරු ඔස්ට්‍රේලියා සරකාර එක්ක දිව රාජ්‍ය කුරවුණු මෂවරාතගේ ගෙතෙරින් එකතුන් අල්මේ මී තාරීහ බලලායරු දෙහස් 520 ආහරු ඔස්ට්‍රේලියාගේ බොඩ වසීරුගේ नायब අධි ඩිෆෙන්ස් මිනිස්ටර් රිචර්ඩ් මාස් රාජ්‍ය කුරේ විදතුරු ෆුලුගේ දිෆායි වසීරා අස්කරියාගේ ස්පේෆුල් නවනි බද්දෝ කුරවාෆා අධි ඒ බද්දවම ෆහු බේබුණු මෂවරාතෝගා දිවේ සරකාර අස්කරි මනවරේ හදියා කුරුමන් නිම්මාෆා වාහකන් ඒරු වණි යුලන් කුරවෙගෙන් ගොස්පා දෙහස් 520 ආහරු ජූන් මහු මී අස්කරි මනවර හදියා කුරබාණකන් යුලන් කුරම ෆහු මී මනවර දිවේ රාජ්‍ය තයාර को कुरबेस वहां को लिखो तो ऑस्ट्रेलिया का तैयार को राज्य गेनिस पावनी मीडिया जून महोगे तेरेगा मीडिया जून महोगे फनरवन दो हो मी मनवर राज्य गेनम पहु मी मनवर राज्य का पेणु कुर्मा मी तैयार मिदनी ऑस्ट्रेलिया दिवे राज्य दिमेदो वर्गद बदहि गुलुमगे रमजे गोतुगा ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम के दशुं हदिया कोफावा मी मनवरकी ऑस्ट्रेलिया के पाथ के हेंडरसन शिपयार्ड का ऑस्ट्रेल लिमिटेड कम बंदिफावा मुलिंग आ उलंदे कम फाहा को लेंगे बजे मिलंदो राज्य आमुगे कोरिंग एमएनडीएफ कोस्ट गार्ड के फलवरिम वणी ऑस्ट्रेलिया के मिलंदो ऑपरेट कुरान को तो के खास तमरीन तक नो द फैमिलियराइजेशन ट्रायल्स तक बेस पूरी हम गोफा मी उलदा अल्में बदलायर मी फाहा एम्मे ज़मानी वसीलत तकाय को हम थरकी करे भी तैयार करे फावा उन्हें देखकर हासको मी उलंदे की रईस जमहूरिया आदि सिफाएंगे में मतीवरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ दिवे अस्करिया आदि दिफाई वसीलत वर्गद को राज्य के मिरिबंकमा सियादत रक्कातिर कुरुम गेंगुलबा सियासत के दशों ऑस्ट्रेलिया सरकार को पुरवन मशवरा तवगे दशों राज्य होदवा देवी उलंदे कम पाहा को लेंगे बजे कोस्ट गार्ड की ऑपरेशनल कैपेसिटी देगुना कुरबुमा के रईस जमहूरिया युदं कुरबाफावा कमे मिकमु के दशों कोस्ट गार्ड के वसीलत फुरह हम कुरमट्टका दिवे अस्करिया के वसीलत फुरह हम कुरमट्टका सरकार अदि रईस जमहूरिया गेंदवनी गिद मसक्कत के कुरबमु दें अळमेन मिफद उलंत लिबिगेन दार फाहा कोल्लेंगे बजे मी दिवे राज्य के खंडो के सरहद पलहेट्टु मट्टका लिबिगेन दावर बोडेति कुरियरन तके कं हासको अळमेन एमे बोड मिफा कुरे दिवे राज्य की 9 किलोमीटर पूरे बोड सरहद खंडो के सरहद ओन्न गावमक वायरो मी सरहद बेलहेट्टु मट्टका मी दिवे राज्य के गावमी दिफाई बारुं हरकत तेरुव मुंदायरो वसीलत का एक मी सरहद बेलहेट्टु मट्टका कोमिसरे के गोंजे होंता के मीगे कुरिगे हुरिनमवेस मी गोंजे होंता हल्लु कुरुमा सरकार उंदनी मसक्के कुरमुं एगोतो मी मसक्के कुरुमुगे तेरे अस्करिया बेणुवा एकी वसीलत हासको कोस्ट गार्ड बेणुवा एकी वसीलत होदवा देवमुगे सक्के सरकार उंदनी कुरबमुं ಅದು ಕೂಡ ಇರುಕೊಳೆಗೆ ತೆರೆಗೆ ರೈಸು ಜಮಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಜ್ ಅದು
සිෆංගේ එම මති වෙරියා මි සරහද්ද වඩාගෙන නවානේ රැසු ජම්හූරියා වඩාගෙන නවමායකු මිරස්මියාත් ෆෙෂිකෙන් දානේ මේ උලන්දුගේ සවබුන් දිවෙහි රාජ්‍යයේ කඩුගේ සරහද්ද බෙලහෙට්ටුමා කඩුමතිග හිඟා ගෛරු ගානෝනි අමල්තන් හුට්ටුමා කඩුමතිග දිමාවා හාදිසාතකු මුදින් හොදවා දානකම් ෆාහකනේ බෙජේ ආදෙ මීහාර මිරස්මියාත් පෙට්ටමට්ටක රැසු ජම්හූරියා සරහද්ද වඩාගෙන නවායකු මිරස්මියාත් නාමේ ගෙනස් දෙනම් ವಡಾಗೆನ್ ತಿಬೆವೆ ಎಮಿಹಾ ಬೇಫುಳುಂ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಇಸತೆರಿ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಅದಿ ಸಿಫಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವೆರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯಿಸ್. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of Maldives and the Commander-in-Chief, His Excellency Dr. Muhammad Moiz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Australia in Divirajyang Hadia Kurevimana Varu Commission Kurumga Rasmiata Tia Emme Befluna Marhaba Danawang. Rasmiat Fishmaka Isnang Denevi Meja Muhammad Isham. Kirit Quran ke Barakatum Mirasmiat Fatawa Devi Private Rana Ibrahim. Mirasmiat Hushala Deni Algon First Lieutenant Numa Abdurrahman. Assalamu alaikum, good evening and a warm welcome to the commissioning ceremony of the naval ship gifted by the Government of Australia to the Maldives National Defence Force. Major Ahmad Isham reported to commence the ceremony. The ceremony began with the recitation of the Holy Quran by Private Rana Ibrahim. Then Mirasmiat ko onnadi Chief of Defence Force ke wahak fulu dekkevun. Minambara Furiham Kodevun edi Chief of Defence Force Major General Ibrahim Hilmi Garehum Warang Adaberikamayak Dannawa. I now invite the Chief of Defence Force, Major General Ibrahim Hilmi, to deliver his remarks. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Divirajyege Izzati Raisu Jumhuriya Ali Sifange Emme Mativeriya Dr. Muhammad Moiz. Difai Ali Watani Hidmatabe Wazir Alfal Hassan Rashid. Dawlatge Wazirum Australia's Special Envoy for Indian Ocean Affairs, His Excellency Tim Watts,
High Commissioner of Australia to the Maldives, His Excellency David Jessup, Commander of the Flotilla, Commodore Simon Howard, distinguished delegates from Australia, Sifang is Magamta Adakura Wafawa Vering, Sifang is Hidmaterina Lobveti Emiha Divehi Sifang, Hazivadanti Bevi Emiha Befrum, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Divi Rajya Minimankan Difa Kurma, Divi Askaria Taragi Kurama, Sifang, Kurige Vering Kurawafa, Masaketa, Algonmem, Medu leadership, Shukur Verikamaku, Fahakuram. Adi Befulung Masakatum, Meda Hamea, Miaskaria Hingung Algonmena, Vasil Favaru, Ebefulung Aguri Gami Hidmatu Agues, Algonmem Wazankuram. Mirasmiatuga, Sifang Veringotuga, Masaka Kuro Farataka, Sifang is Hidmatering, Bari Wadang the Vakami, Ebefulung Hituga, Dive Askariang lobby, Adi Migamataka or Mativeri lobby, Hamko de Kame. Ade Diviraj Himene Sarahadu Salamati Veshi, Miad Mimani Waraboda, Badafa. Diviraj minimum kama, Salamata, Nurakawa, Etakame, Diviraj boundary and Kariga, Kome Wakutani, Higam. Adi Enurakata Mimani, Diviraj Sarahadu Eterea, Kurimatifa. Diviraj Sarah Difako, Himaya Kurmataka, Hamaikani Diviraj Eterea, Samal Kandigan, Miot Bebe Kashine. Diviraj Sarahadu Berum, Diviraj Etere Kurimatua, Nurakataka, Samal Kamves, Miot Bimani, Dangehifa. Ehinkamum, Diviraj minimum kama, Salamata Nurakawa, Kantata Kuramunda, Ulanfara, Miuna, Kurimatlumasha, Beru Kanutaka, Diviraj, Maslahatan Himaya Kurmataka, Askari Manuar Faru, Divi Askaria, Benu Jefa, Mimbaru, Medhamavi. Namaste Adia Vanar, Coast Guard Hidme Fishing, Taragi Kuraviga Medaham and Asfa, Coast Guard Ki, Diviraj, Kanukasarahaduga, Ganuna, Gavat, Tamfiz Kurma, Kanmatiga, Ahitrikam 4 Kadumana, Hidmate. Diviraj, Siadati Bar Libde Sarahaduga, Coast Guard Harkati Rivarum, Diviraj, minimum Kandifa Kurma, Salamatrikam Kashor Kumataka, Dimawa, Nurakataka, Kurmetlive Varga Kanuge, Askari Bare, Divi Askaria, Otumaka Benutarikam, Meduhamave. E. Bainaguami Kanu Ganun, Diviraj, Libide Ganuni, Barwerkam Gutere, Diviraj, Maritime Boundary Belehetuma, Egg Berugawa Sarahadum, Diviraj, Etere Kurmatum, Nurakatakum, Diviraj, Sarahadu, Rakateri Kurmataka. Diviraj, Sarahadaki Ama, Salamatir Sarahadakam, Hidumataka. Raisul Jumuria, Ali Sifang Mativeria, Dr. Muhammad Muiz, Dekivadano Agotuga, Diviraj ki Kudagaumenum. Askari Gotum, Balikariwanje Gaumevesnu. Emanik Fan, Dekivadano Agotuga, Diviraj, minimum Kandifa Kurani, Diving, Migaum Askarian. Enkam Diviraj, minimum Kan, Egama, Kanda, Adi Vagamagun Difa Kurven, Gabil Askariaka, Diviraj, Gaumi, Difai, Baru, Hedemaki, Emanik Fan, Emme Muhim Siasat Kamgawani, Kanaluva. Miss Siasat Dashum, Divi Askaria, Zamana Gulekota Taragiko, Adi Diviraj, Kanumakun Dimawa, Nurakataka, Kurimatilmataka, Coast Guard Hidma Taragi Kurmaiku, Kanuga Baring Fadawanakam, Raisu Jumuria Vani, Fatwa Diaru, Ulan Kurava. Adi Mikam, Hasil Kumataka, Emanik Fan Vani, Turki Vilat Navy Manware, Zamani Hatiaraku, Hodava de Waf. Kanu Adia, Kanu Matiga Has Askari Operation Taka, Eni Gaumtaku, Navy Gas Benukurmunda, Fembaruge, Special Board Squadron Vani Fadawalfa. Mainallah Viratfulum, Miaharuge Nasruduha Kuring, Coastal Security and Hasukurevigim, we intercept crafts, Divi Askaria, Hodava de Van. Emanikfan Mimani, Divirajia, Australia, the mother Guy Gulunga Terrain, Australia Navy Manware, Diviraj, Hodava de Vav. Mi commission Kure Manavarki, mi Hodava de Manwar. Muling Ala Badefawa, Navy Manware. Raisi Jumriag Magama, Dr. Muhammad Muiz, Hawal Vadagam for Divi Askaria, Talagi Kuravuma, Emanikfan, Vivadagam for Wadful Fudamataka, Gendavani, Kedi Neri, Masake Purkuravum. Emanikfan, a Wadful Taki, Migam, minimum Kandifa Kurma, minimum Gaume Gutuga Bevumasha, Divi Rayetunang, Askaria and Forko de Hidmeta, Taragi Kurmasha,
adi migawamga kurimagataka ve wadaage fawa wawdfultake e manikfan dekabadaanwa gutuga divehi rajyege gaanunu kanala fawa kanuga sarahaddaki divehi rajyege kanuga sarahad divehi rajyege kanuga sarahad foti kolla ehen gawmaka denje sarahadde nonnan kamuga e manikfan wani sabit kumayaku haam kurawwa Raisal Jumhuriya di sifaange mativeriya Dr. Muhammad Muizga siyasata eggota divehi rajyege maritime boundary line un emme inchiye ves dunuko divehi askariyan balahattam dani maan Allah he rahme flago evves fasihum neti evves biren neti divehi askariyage eggama khanda waage bhartako gabilkan ituru kurawwa divehi rajye gawmi difai baruga alifani khidmata engineering and logistics tamrina idari adi support dairata taragi kuramaku divehi rajyege minimum kan difako divehi rajyege sarhadu amille belehtum gabilkan hodwa devwa divehi askariyaki divehi fahurwerwa askariyaki heddemataka kuramum gendawa aguhuri masakefula faako izzati Raisal Jumhuriya adi sifang emme mativeriya Dr. Muhammad Muizwa emmiha sifana lobwedi emmiha divehi rayitunumga ikhlas terikmak shukr danno Raisal Jumhuriya difai siyasat tanfiz kurma divehi askariya talagi kuramtaka Minister of Defence and National Service Alfal Hassan Rashid kuravum gendawa aguri masakefultaka e manikfana emmiha sifang namga ikhlas terikmak shukr danno On behalf of His Excellency President and Commander-in-Chief Dr. Muhammad Muiz and the Minister of Defence and National Service Honorable Hassan Rashid, I extend a very warm welcome to the Special Envoy for Indian Ocean Affairs Honorable Tim Watts and the distinguished delegation from Australia. We sincerely appreciate your participation in this important ceremony. This evening, as we witness the commissioning of this Australian Navy gifted warship, we express our profound gratitude to the government and the people of Australia. Australia has long been one of our most valued development partners. In recent years, our defense cooperation has grown significantly, and this Navy warship stands as a powerful symbol of the shared interests, mutual trust, and enduring goodwill that unite us. We are deeply grateful to the leadership of the Australian Department of Defence, and in particular to the Deputy Prime Minister and Minister for Defence of Australia, Honourable Richard Marles, for his strong support and commitment in delivering this important capability. I also wish to acknowledge the senior leadership of the Royal Australian Navy, represented this evening by Commander of the Flotilla, Commodore Simon Herward, for their steadfast advocacy and support throughout this endeavour. We also extend our heartfelt gratitude to the High Commissioner of Australia to the Maldives, His Excellency David Jessup, and the First Assistant Secretary for North and South Asia in the International Policy Division of the Australian Department of Defence, Ms. Karen Redford, for their invaluable assistance, and the teams in both Maldives and Australia for their dedicated work towards the success of this project. Tibefuna ti fenimadaganwa manor main Allahge he rahme flag vegendani divi askariyaage haawatu karmatiga dakwa den manoraka divi askariya matikurefa masuliyat ada kurumuga divi askariya etake kamiyabiye hasil ko den manoraka divi rajyege beru kantakguya beru gamtaka kura ihtiram ge ziyartaka naval diplomacy ay gota divi gawmuga fahurweri miniwankam gudida vihurum dan manoraka algon ge duwa ki algon me mikura masakkatuga mainullah baraka levum Raisal Jumhuriya sifang emme mativeriya Dr. Muhammad Muiz ve wadang fa komme wadfule main Allah hasil ko devum dive rajye ki minimum gawme gotuga main Allah abad me lawwashi amin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you, sir. Then Mirasmiatka Onnani Special Envoy for Indian Ocean Affairs, Honorable Tim Watts Wahak for the Kevu. I am honored to request Australia's Special Envoy for Indian Ocean Affairs, Honorable Tim Watts, to deliver his remarks. Honorable Tim Watts. Mr. President, honourable ministers,
distinguished diplomats, members of the Maldives National Defence Force and the Australian Defence Force, esteemed colleagues and friends, good evening. It is a great honour to join you here today for the commissioning of the Maldives' new Guardian-class patrol boat. Today marks an important milestone. Not simply the arrival of a new vessel, to be owned and operated by the Maldives National Defence Force, but the strengthening of the Maldives' capability to safeguard its sovereignty, to protect its resources, and to ensure the safety and security of its people across the maritime domain. For Australia and the Maldives, the ocean is everything. It is our livelihood, our highway, our heritage, and our future. This vessel will play a vital role in protecting that future. She will enhance maritime security, support law enforcement, respond to humanitarian emergencies, and help counter the shared challenges we face, from illegal fishing to transnational crime and environmental threats. Australia and the Maldives are separated by distance, but we are united by the Indian Ocean. Since the establishment of bilateral relations in 1974, we've built a strong and practical relationship, a partnership focused on education, maritime security, combating transnational crime, protecting the environment, advancing human rights, and strengthening governance. We also work closely in multilateral forums. As fellow members of the Commonwealth, the Indian Ocean Rim Association, and the Indian Ocean Naval Symposium, Australia and Maldives cooperate to promote and protect the rules-based maritime order, underpinned by the United Nations Convention on the Law of the Sea. Our connection is also reflected in our people. Today, scores of Maldivians are studying in Australia or call it home, contributing to our communities and strengthening our ties. Each year, tens of thousands of Australians travel to the Maldives, drawn by its unique maritime environment and our shared connection to the sea. We too are bound by the sea. We understand its beauty and its bounty, and our responsibility to protect it. It is on this shared maritime history which Australia and Maldives partnership is founded. Centuries ago, the Indian Ocean was called the cradle for global trade. It has connected west and east since antiquity. Today, it is still the strategic heart of the maritime world, carrying more than 1/3 of all global maritime freight and 2/3 of global energy shipments. The free and open flow of trade, energy, and data across the Indian Ocean is the foundation of our shared prosperity. What moves across these waters sustains not just Australia, but all of our economies. It is a region of growing opportunity, but also growing complexity and increased strategic risks, which no country can meet alone. This is why Australia is directing over 40% of its investment under the 2026 National Defence Strategy to maritime capabilities. Australia is also deepening our capacity to work with Indian Ocean partners, strengthening maritime defence cooperation to deter conflict, to uphold stability, and to safeguard the openness on which we all depend. This represents a clear reality. Security in the Indian Ocean is a shared concern, one we are committed to addressing alongside our Maldivian partner. And the partnership between Australia and the Maldives is built on respect and trust and a shared commitment to safe, secure, and open seas, underpinned by international rules and norms which secure our ocean commons. This Guardian-class patrol boat
is a symbol of that partnership in action. It is just over 1 year since Deputy Prime Minister Richard Marles, here in Malé, announced that Australia would gift this Guardian-class patrol boat to the Republic of Maldives. And today, we see that commitment realised. But while this ship is an impressive platform, it is the people who give her purpose. So, to the officers and crew, this is now in your charge. You will sail her in demanding conditions. Protect your waters with professionalism and pride. You are guardians of Maldives' maritime domain. Australia is proud to support you, not only with this vessel, but through our trusted defence partnership. Ladies and gentlemen, as this vessel is commissioned today, may she honour the legacy of her name, may she sail safely, may she serve with distinction, and may she strengthen the security and prosperity of the Maldives for decades to come. May she stand as a reminder that across the Indian Ocean, our nations are connected, not only by water, but by our shared purpose and a common future. I wish the Guardian-class vessel and all who sail on her fair winds and following seas. Thank you. Thank you, Honourable Tim Watts. Next on agenda is the exchange of mementos signifying the gifting of the naval ship and the letter of appreciation to the Government of Australia from the Government of Maldives. I respectfully invite the Minister of Defence and National Service, Honourable Hassan Rashid, and the Special Envoy for the Indian Ocean Affairs, Honourable Tim Watts, to proceed with this item. Dem rasmiyatka onnani manawar hadiya kurumge ram sahawal kurumai Australia sarukarge faratung arwa shukurgaliung hawal kodebung mi number 40 ham kodebung edi difai adi watani khidmata behe wazir Honourable Hassan Rashid adi Australia ge sarukarge faratung Special Envoy for Indian Ocean Affairs Honourable Tim Watts ge aruga warang adab verikamai kudannawang adi mi number sharaf verikodebung edi divirajya ge izzateri raisul jumhuriya adi sifange emme mativeriya Dr. Muhammad Moiz ge aruga warang adab verikamai kudannawang izzateri rais. Ladies and gentlemen, we have now come to the official unveiling of the ship's name. Dengonani Australia Sarukar Gafaratung Hadia Korevi Manavarganang Kashf Kodevung, Manavarganang Kashf Kodevuma, Vadakin Divirajik is the Terry Raiso Jumhuria, Adisifang Emme Mativeria, Dr. Muhammad Moiz Kerhuga, Varangata Birikamaya Kudanavang, is the Rais. Deng Ornani Manavar Commission Kurmge Liumai Gaumi Dida Hawal Kodebung
خدمة فشم قليوما قومي تدا حوال ولبواني Coast Guard Ship Imaduddin ge Commanding Officer Lieutenant Colonel Sinan Zahir. We now proceed to the formal commissioning of the ship. The commissioning warrant, national flag, will be presented to the Commanding Officer of Coast Guard Imaduddin, Lieutenant Colonel Sinan Zahir. شكرا عزت الرئيس. මිහාරතිය ෆෙනවඩා ගන්නවනි මනවර්ග කොමිෂනින් ක්‍රූ මි උලදන් අරා මගාම් තක දාමන්සර් Executive Officer Major Tariq Muhammad Rashid, Engineering Officer Lieutenant Shafaf Ahmad, Chief Boatswain's Mate First Sergeant Mumtaz Adam, Mimanawar Commission Kong Hidame Feshma Kotong Kadmati Sifange Atka Taka Ekota Ulandu Kuri Koluga Gaumi Dida, Fahatu Koluga Sifange Dida, the main Hilliard Ka Commission Impedant Negigan Dane. This marks the official induction of Coast Guard Ship Imaduddin into the Maldives National Defence Force. Please direct your attention to the ship where the official commissioning drill will take place. Executive Officer Major Tariq Muhammad Rashid, Engineering Officer Lieutenant Shafaf Ahmad, Chief Boatswain Mate First Sergeant Mumtaz Adam. As part of this time-honored tradition, we will now raise 3 significant flags aboard the ship. The national flag of the Republic of Maldives will be raised at the jackstaff of the ship. The flag of the Maldives National Defence Force will be raised at the ensign staff of the ship. The commissioning pennant will be hoisted at the main halyard, the central point of the ship's mast. The pennant formally signifies the ship's commissioning and its entry into the operational fleet of the Maldives National Defence Force. Assalamu alaikum sir. Commission in dida nagu muge izune agade sir. Shukriya sir. Tiriya hatiyar tiriya kollagga faseha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون
लश्करें समाल उकुड़ा हथियार उकुड़ा दीदा पिसी गुड़ा दीदा ಕೌಮಿ ದಿದೆಯಂ ಇಹ್ತಿರಾಮ ದಾಕರಮಗತುಂ ಹುರಿಯಾ ಬೇಫುಳುಂ ವೆಸ್ ಕುಳ ತದುವೆ ವಡಾಗತ್ ದಂಡವಂ I kindly ask everyone to please rise as we pay our respects to the national flag. दीदा पिसी नागा दीदा रस्मे कुरुनेस वेदुमा हथियार वेदुमा उकुड़ा हथियार उकुड़ा ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಶೀದೆ ವಡಾಗತ್ ದಂಡವಂ Thank you. Please be seated. लश्करें मगाम दे लश्करें बोदार नगन तैयार नगा गांव का दिफा होगा अड़वन में मितिबे तैयार 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 Then Minesmiat ka onnani Coast Guard ship Imaduddina Kule video presentation. Next on the agenda is a video presentation on Coast Guard ship Imaduddin. मी कुडगाव में मी इंडिया कांडुगे वार बोडु सरहद औड़मेंगे कौमग सरहद तेरेगे हिमनिफावा बोडु गाँव में स्ट्रेटेजिक विष्णु तक बलारुग
ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲಿ ವಿಸ್ನಾಯರುಗ ಕಮುಗ ವಿಯಸ್ ಹಮ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ದೌರೆ ಮಿ ಕಂಡುಗ ಹೇದ ಕುರ ಮುಂದ ಅದಿ ಅದಾ ಕುರ ಮುಂದ ವರುಗದ ಜಿಮ್ಮಾಯಂಗ್ ವೈ ಫಹುರೆರಿ ಬೊಡುಗವಮೆ එහෙන් කමුන් ඒකි දායිරාතකුන් අවුන් මික සරහදු බෙලහෙට්ටේන කාබිලියතුකන් ගායම් කුරුමගේ මසක්කේ ෆෙෂි ದುನಿಯಾಗೆ ಇಕ್ತಿಸಾದಿ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮಗುತ ಗುಳುವಾದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಡುಗೆ ಮೆದುಗಾ ಒಯ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಡುಗೆ ಬೋಡು ಸರಹದ್ದ ಕಫೆತುರಿಫಾವಾ ರತ್ತಕಿಗೆ ಮಚ್ಚ ಎಕುಲೆವಿಗೆಂಬ ಜಜೀರಾ ಕೌಮೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಡು ಹುರಸ್ಕೊದ್ದ ತುರುಕುರಾ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮಗುತಂ ಒತಿ ರಾಜ್ಯ ಎಂಗಿಂವೆಗೆಂ ದುನಿಯಾಗೆ ಕಣುಮವುಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ದೆಬಾಕುಳ ಎಬ್ಬಯವುರೆ ಗಿಣ ಮುದಾದ ತುರುಕುರನಿ ಮಿ ಕಂಡುಗೆ ಸರಹದ್ದು ಹುರಸ್ಕೊ ಅದಿ ಹಮಯಾಯಕು ಕಣುಫೇರುಮಾ ನಿರುಬೆವರಿ ಹರಕಾಯ್ತಕ ಕಾನೂನಾ ಖಿಲಾಫಾ ಮಸ್ವೆರಿಕಂ ಕುರ್ಮಾ ಮಸ್ತುಆತಕಿ ತೀಗೆ ವಗ್ಫಾರಿಯಾ ನುರಕ್ಕಾತೆರಿ ಹಂಗುರಾಮಾಗೆ ಹರಕಾಯ್ತ ಮಿ ಸರಹದ್ದುಗಾ ದಣಿ ಹಿಂಗಮು ಎಹೆಂಕಮು ಮಿ ಸರಹದ್ದುಗೆ ರಕ್ಕಾತೆರಿಕಂ ಕಶವರು ಕುರುಮಕಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೌಮಿ ಮಸ್ಲಹತಾ ಗುಳಿಫಾವಾ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಎಂ ಮಸೂಲಿಯತು ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತೆ ರಯೀಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಅದಿ ಸಿಫಾಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತೀವೆರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ಜುಗೆ ಇಸ್ತಿರಾಜಿ ಸಿಯಾಸತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಎತ್ತಂಬಕಿ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ದಿಫಾ ಸಲಾಮತಾ ರಕ್ಕಾತೆರಿಕಂ ಕಶವರು ಕುರುಮುಗೆ ಕಾಬಿಲ್ಕಂ ದಿವೆಹಿ ಅಸ್ಕರಿಯಾಯ ಹೋದ್ದವಾ ದೆವ್ವುಂ ವಕಿನ್ ಖಾಸಕೊ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕೌಮಿ ದಿಫಾ ಇಬಾರುಗೆ ಖಂಡುಗೆ ಆಪರೇಷನಲ್ ಕಾಬಿಲ್ಕಂ ಇತುರು ಕುರುಂ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಿಯಾದತಿ ಬಾರು ಲಿಬಿಗೆಂವಾ ಖಂಡುಗೆ ಸರಹದ್ದುತಕ ಸಿಯಾದತಿ ಹಗ್ಗುತ ಲಿಬಿಗೆಂವಾ ಖಂಡುಗೆ ಸರಹದ್ದುತ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟುಮ ಬೇಣುಂವಾ ಎಮ್ಮೆ ಜಮಾನಿ ಕಾಬಿಲಿಯತ ಆಲಾತಂ ಹೋದ್ದವಾ ದೆವ್ವುಮುಗೆ ಮಸಕ್ಕೈ ಬಾರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗಾದಣಿ ಕುರೆವೆಮು ಮಿ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಎದ್ದಾಯಿರಾಯಕಿ ಸರಹದ್ದಿ ಅದಿ ಬೈನಲ್ ಅಕ್ವಾಮಿ ಗುಳುಂತಂ ಇತುರಂ ಹರುದನಾಕೊ ಎ ಗುಳುಂತವುಗೆ ತೆರೆಂ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಸ್ಕರಿಯಾಯ ಬೇಣುಂವಾ ಇತುರು ವಸೀಲೆತ್ತಕ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಹೋದ್ದವಾ ದೆವ್ವುಂ ಮಿಗೊತುಂ ಮಿಯದು ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕೌಮಿ ದಿಫಾಯಿ ಬಾರುಗೆ ಖಂಡುಗೆ ಅರುಮಾದ ರಸ್ಮೀಕೊಂ ಇಫ್ತಿತಾಹ ಕುರೆವೆ ನೇವಿ ಮಣವರಕಿ ರಯೀಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಅದಿ ಸಿಫಾಂಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತೀವೆರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮೊಯ್ಜುಗೆ ಮಿ ದೆಣ್ಣೆವಿ ಇಸ್ತಿರಾಜಿ ಸಿಯಾಸತುಗೆ ಕಾಮಯಾಬು ಕಂ ದಕ್ವಾದೆ ವರಫುರಿಹಮ ದಲೀಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಎಕೌಮುಗೆ ದೀಲತಿ ರೈತುಂಗೆ ಫರಾತುಂ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಂ ಹದಿಯಾ ಕುರೆವಿ ಮಿ ನೇವಿ ಮಣವರು ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕೌಮಿ ದಿಫಾಯಿ ಬಾರುಗೆ ಖಂಡುಗೆ ಅರುಮಾದ ರಸ್ಮೀಗೊ ಗುಳಿಗೆನ್ ದಿಯುಮಕಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಫನ್ಸಾಸ್ ದೆ ಅಹರವುರೆ ಗಿಣ ದುವಸ್ವಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಟಿಕ್ ಗುಳುಮುಗ ಹುಳುವಾಲೆವೆ ಮುಳಿಂ ಆ ಬಾಬೆ ಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಮೀ ದೆಗೌಮುಗೆ ದೆಮೆದುಗಾ ಒಯ್ ಹರುದಣ ಅದಿ ಬಿಣಾ ಕುರಣಿವಿ ದಿಫಾಯಿ ಗುಳುಮುಗೆ ಫುರಿಹಮ ರಂಜೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಒಸ್ಟಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡುಂ ಫರ್ಮಾಕೊ ಬಂದಿಫಾವಾ ಮುಳಿಂ ಆ ಮಿ ನೇವಿ ಮಣವರಕಿ ಕಣುಮತೀಗ ಫುಳಾ ದಾಯಿರಾಯಗ್ಗ ಆಪರೇಟ್ ಕುರುಮ ಏಕಶೇಣ ಎಮ್ಮೆ ಜಮಾನಿ ನಿಜಾಮುತಕ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಕುಲೆವೆ ಗೊತ ಫರುಮಾ ಕುರೈಫಾವಾ ಉಳಂದೆ ಮಿ ಮಣವರುಗೆ ಖಿದುಮೈ ಫೆಶಿಗೆನ್ ದಾಯಿರು ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕೌಮಿ ದಿಫಾಯಿ ಬಾರುಗೆ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ಸಿಫಾಂಗ್ ತಮ್ರೀನ್ ಕುರುಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಯಿಂ ಫೋರ್ಕೊ ದಿಫಾವಾ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಶುಕುರುವೆರಿ ಕಮಾಯಕು ಫಾಹಗ ಕುರಂ ಮೀ ಮಣವರುಗೆ ಖಲಾಸೀನ್ ವಣಿ ಗ್ಯಾಗಂಡಕ ತಿಮ್ ಮಸ್ ದುವಹುಗೆ ಪ್ರೀ ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ತಮ್ರೀನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗ ಫುರಿಹಮ ಕೊಫ್ಫಾ ಮೀಗೆ ಇತುರುಂ ಮೀ ಮಣವರು ಆಪರೇಟ್ ಕುರುಮುಗೆ ತಜುರಿಬಾ ಲಿಬಿಗತುಮ ಇಸ್ ಆಫೀಸರುನ್ನ ಇಸ್ ಎನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಸೈಲಾವಣಿ ಕುಕ್ ಐಲೆಂಡ್ಗೆ ಖಂಡುಮತಿಗೆ ಅಸ್ಕರಿಯಾ ಆ ಎಕೊ ದೆ ಹಫ್ತಾ ಮಸಕ್ಕೆಕೊ ಅಮಲಿ ತಜುರಿಬಾ ಹೋದಾಫಾ ಮೀ ಮಣವರು ರಸ್ಮೀಕೊ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಹವಾಲ್ ಕುರೈಫಾವಣಿ 2026 ಏಪ್ರಿಲ್ ನವಾರಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹಾತ್ಗಾ ಬೇವುಣು ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ವೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಯಿಂ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಂ ಅವಮ ಮಿ ಮಣವರುವಣಿ ತಿಂಹಾಸ್ ನೋಟಿಕಲ್ ಮೇಲವುರೆ ದಿಗು ರಾಸ್ತಾಯಿ ಕಡತ್ತು ಕುಫಾ ಮೀ MNDFಗೆ ತಾರೀಖುಗಾ ವೆಸ್ ದಿವೆಹಿ ಸಿಫಾಂಗ್ ಅಮಿಲ್ಲೆಯಂ ಆಪರೇಟ್ ಕುರಿ ಮಣವರೆ ಕುಫಾವಾ ಎಮ್ಮೆ ದಿಗು ದತುರು ಸಾದ ದುವಹುಗೆ ದತುರ ಫಹು ಮೀ ಮಣವರು ಮಾಲೆ ಆಸ್ಫಾವಣಿ 2026 ಜೂನ್ ಫಣರವಣ ದುವಹು ಮೀ ಮಣವರ ದೆವಿಫಾವಾ ನಮಕಿ ಇಮಾದುದ್ದೀನ್ ಮೀ ಉತೀಮು ದರಿಕೊಳುಗೆ ಅಸುಲ್ತಾನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಮಾದುದ್ದೀನ್ ಎವ್ವಣ ಸಿರಿ ಕುಲಸುಂದುರ ಕತಿರಿ ಬವಣ ಮಹಾರದುಣ್ಣ ನಿಸ್ಬೆಕ್ಕೊ ದೆವಿಫಾವಾ ನಮೆ ಅಸುಲ್ತಾನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಮಾದುದ್ದೀನ್ ಎವ್ವಣ ಕಳುತುಕಲ ಅದೆ ಬೊಡು ರಸ್ಕಿಫಾನು ನಮುಂ ಮಶೂರು ಎಫಾವೆ ಮೀಲಾದೀನ್ ಸೋಳಸ್ತೇಕ ಎಕಾಬಿಹುಂ ಸೋಳಸ್ತೇಕ ಸಾಳಿಸ್ ಅಶಕ ಅಸುಲ್ತಾನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಇಮಾದುದ್ದೀನ್ ಎವ್ವಣ ರಸ್ಕಂ ಕುರೆ ವೀರು ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಖಾಸಕೊ ಮಾಲೆಗೆ ದಿಫಾ ವರುಗದಕೊ
අස්කරිය කාබිල්කන් ඉතුරු කුරුම වර බොඩු ඉස්කමෙ දෙවාෆාවේ මිගොතුන් මාලවශා බොඩු ෆාරු ලෙවුමා බඩි බුරුජුතන් හෙද්දෙවුමා එතෙරි කොයිලු වශාගෙන් දිෆායි මකාමුතන් හෙද්දෙවුමා කන්සු කොන්නෙවුන් හිමෙනේ අසුල්තාන් මුහම්මද් ඉමාදුද්දීන් එව්වන එළුව්වි මි දිෆායි ෆියවලු තකුගේ සබබුන් දිවෙහි රාජ්‍යා තොලෙන් ඈ බේරුගේ උදුවන්ත වනි බලි කුරෙයිෆා අලුගන්මන්ගේ ඉඛ්ලාස් තෙරි දුආකි ඉමාදුද්දීන් රදුන්ගේ ෆහුර්වෙරි නන් දෙවිෆාවා මි නේවි මනවරකි දිවෙහි රාජ්‍යයේ කෞමි මස්ලහතු දිෆාඋකෝ හිමායේ කුරානේ උලන්දක වෙගෙන් දියුන් සරහද්දී අදි බයිනල් අග්වාමි බෑවෙරි නායකු ගුලිගෙන් කඬුගේ සරහදු තවගේ සලාමතා රක්කාතිරිකන් දෙම් හෙටුම කුරිමතිවා ගොංජෙහුන්තකා කුරිමතිලුමුගේ කාබිල්කන් මී මනවරෂා සිෆෑන්නල් ලිබිගෙන් දියුන් ಹಮೈ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೀ ಮಣವರಕಿ ಬೈನಲ್ ಅಗ್ವಾಮಿ ಗುಳುಂತ ಬದಹಿಕೊ ಸರಹದ್ದುಗೆ ಖಂಡುಗೆ ಸಲಾಮತಿ ಒನಿಗಂಡುಗೆ ತೆರೇಗ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಬ್ಯಾವೆರುವುಂ ಇತುರುಕೊ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ದಿಫಾಯಿ ಗುಳುಂ ಅಮಲಿ ಗೊತುಂ ದಕ್ವಾದೇಣೆ ರಂಜಕವ್ವೆಗೆನ್ ದಿಯುಂ We have now come to the end of this ceremony. The ceremony will conclude with reporting, followed by His Excellency President Dr. Muhammad Muiz inspecting the newly commissioned Coast Guard ship Imaduddin and signing the ship's visitors book. Miha Isabun Rasmiyat Nimmakangai, Rasmiyat Nimigendani report Kurumu, Efa Onani Diverajege Izzateri Raisul Jumhuria Adisifange Emme Mativeria Coast Guard ship Imaduddin Ballavale Bumai, Manavarge Mehmanunge Fotuga Soikurevu. ಅದೇ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಮೇನ್ ದೆಮ್ಮೆ ತಿಬೆಫುಣ್ಣ ಹಮ ಮಿಗೆನೆಸ್ತಿನಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಫರಾತುನ್ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಂ ಹದಯ ಕೊಫಾಬಾ ಅಸ್ಕರಿ ಮನವರ್ ಕಮಿಷನ್ ಕುರುನುವತ ಹಿದುಮತ ನೆರುಮುಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ಗೆ ತೆರೆ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಶಿಪ್ ಇಮಾದುದ್ದೀನ್ ವಣಿ ಹಿದುಮತ ನೆರೆಫ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಶಿಪ್ ಇಮಾದುದ್ದೀನ್ ನಕಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರ್ಕಾರun ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಹದಿಯ ಕೊಫಾಬಾ ಮನವರೆ ಮುಳಿಂಗ್ ಆ ಮಿ ಮನವರಕಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಬಾತ್ಗೆ ಹೆಂಡರ್ಸನ್ ಬಿಲ್ ಹೆಂಡರ್ಸನ್ ಗಬ್ ಮಿ ಎಕ್ಕೊ ಫರುಮಾಕೋ ಮಿ ಬಂದೆಫಾವಾ ಮನವರಿಕಂ ಫಾಹಾಕೊಲ್ಲೆಗೆ ಬೆಜೆಹೆ ಮಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗೆ ಫರಾತುಂ ಬಂದೆಫಾವಾ ಮಿ ಮನವರು ಬೇಣುಕುರಂ ಫಶಾಫಾ ವಾರು ದಿವೆಹಿ ಅಸ್ಕರಿಯಾಗೆ ಸಿಫಾಯ್ ಬಣಿ ಮಿ ಮನವರು ಬೇಣುಕುರುಮ್ಗೆ ಕೊರಿಂಗ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದತುರುಕೋ ಮಿ ಮನವರು ಬೇಣುಕುರುಮ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಸ್ಕರಿಯಾಗೆ ಫುಶುನ್ ತಮ್ರೀನ್ ತಕೆನ್ ಹಾಸಲ್ ಕೊಫ್ಫ ತಿಮ್ಮಸ್ ದೋಹ ದೆಮಿಗೆನ್ ದಿಯ ಮಿ ತಮ್ರೀನ್ ತಕ ಫಹು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಿ ಮನವರು ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಹವಾಲ್ ಕೊಫ್ಫ ಬಣಿ ರಸ್ಮಿಕೋ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಪಾತುಗ ನವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ ದೇಹ ಸಭ್ಯೋಕ ಕಂ ಫಾಹಾಕೊಲ್ಲೆಗೆ ಬೆಜೆಹೆ ಮಿ ಮನವರು ಹವಾ ಕುರ್ಮಫ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯ ಮಿ ಮನವರು ಅವಮಟ್ಟಕ ಆಪರೇಟ್ ಕೊಫ್ಫ ಬಣಿ ದಿವೆಹಿ ಸಿಫಾಯ್ ನುವತ ದಿವೆಹಿ ಅಸ್ಕರಿಯಾಗೆ ಫರಾತುಂ ಕಂ ಫಾಹಾಕೊಲ್ಲೆಗೆ ಬೆಜೆಹೆ
තිංහස් කිලෝමීටර් දුරමිනුග දිවෙහි රාජ්‍ය මේ මනවරු දිවෙහි අස්කරීනගේ පරාතුන් ඔපරේට් කොප්පා බායරු මේ දිවෙහි අස්කරියාගේ උළඳේ කඬුමගුන් එම්මෙ දුරුමින දතුරු කුරි පහරුකම් බෙස් පාහක් කොල්ලගේ බෙජෙහි कोस्ट गार्ड शिप इमादुद्दीन मिफहर में हिदमत नेरेविगेन दियायरु में मनवरकी एम्मे जमानी वसीरत तगायको फरमा कुरेफावा मनवरकम फाहा कोल्ले बेजे में मनवरुगा एम्मे जमानी वसीरत हुरियरु खंडुगे में दिमावा एकी हादिसा तक इजाब दिनुमट्टक दिवे अस्करिया बेनुवा गाबिलियत कम मिमारग हुन्नाने कम दिवे अस्करिया बणी फाहा कोप्पा मीगे एतुरुं दिवे अस्करिया फरातुन दिवे राज्य के मेरीटाइम बाउंड्री रखा तेरी कुरुमट्टक बेनुवा गिना खिदमत के बेस में मनवरुगे तेरेगा हुन्ना का पागल लेंगे बचे आज मिहाई साहब में रस्मियत निम्माद मफहू में बाकी वदाना बाजर रिया कंगे दें अस्सलाम वालेकुम